Na ovoj večeri smo sreli pisca romana gospođu Suadu Sokolović, koja je napisala 8 knjiga. Mi smo iskoristili ovu priliku da se upoznamo sa Suadom i saznamo nešto više o njenim romanima. Suada će nešto govoriti o njenim dijelima, pa da poslušamo. Iskupim malo prostora da kažem nešto o sebi. Za one koji ne znaju, ja sam Suada Sokolović, novinar i književnica, autor 8 knjiga, od kojih su 7 prozno-poetske i 8. roman koji ovih dana izlazi iz štamparije u Bosni u Klanjacu. Pišem životne, istinite priče koje opisuju sudbine našeg naroda u ratnom i poratnom dobu, svih nas koji smo raseljeni diljem svijeta i koji smo prebrodili teške trenutke i sve je to pretočeno u istinite životne priče koje šalju poruku i pouku svakako, a pišem i poeziju, svakako svojim pisanjem borim se protiv asimilacije djece koja se rađaju i odrastaju daleko od matične domovine. Pišem čisto bosanskim jezikom i to sa onim izvornim jezikom sa puno precizama, tako da starije generacije kada čitaju prisjete se svih majki, djedova, nena, avija, prisjete se one naše jezičke baštine, bogate, lijepog našeg uzvučnog bosanskog pitkog jezika. I tako, ovdje u Melbourneu u školom su uvrštene lektire moje knjige. Uče lektiru Abdullah Sidrana, Maka Dizara i mene koji čini veliko zadovoljstvo i čast. Sam za tu djecu bosanske škole napisala stihove. Mama mi je Bosanka, a otac Bosanac. Bez bosanskog jezika ja bih bio stranac. Predsjednik Bosanac od glave do pete. Ja učim bosanski jer njihovog sam dijete. Zbog rata u Bosni primila nas ova zemlja strana, materni jezik, duševna nam hrana. Kad bosanski pričam, osjećam da lijep mi je glas. Bosanski jezik, naš identitet, on je dio nas. Najviše se radujem kad nam dođu klone, pa na bosanku ne plenišu one, a babu nam zapjeva se dalinku, pa da pođu na bebašu i tako mi u tuđini čuvamo lijepu Bosnu našu. Došli smo do kraja večeri gdje će gospodin Zakarija Karahmetović u ime odbora bosansko-hercegovačkih sandžačkih penzionera Viktorije predati zahvalnice zaslužnim osobama odbora i supporterima udruženja. Gospodin Murat Bušović. Hvala Bogu. Naša blagajnica Rukija Andrić. Suada Sokolović. Hvala ti, Suada. Čestitam ti. Arasema Hođić. Sve najbolje. Ajša Adži Ahmetović. Haviz Muminović. Senada Ekić. Meo Kesića. Adžija Abdullah Ahmedbaš. Najmanje sam se nadao ovome ljudi, stvarno je ovo iznenadilo, zahvaljujem se odboru penzionera i zahvaljujem se predsjedniku, dobrom voditelju ovoga programa. Fatima Kesić. Izvolite. Tako. To je Kija Pešić. Izvolite. Čestitam. Šef kuhinje Elmasa.
Đemka Baraktarević, dugogodišnji, nikad ne propuštaju naši i Nobel park. Misada Crnjaković. Zijad Crnaljević, da će kamermanu da okrene, da mu gospođa ovo preda ili daj meni sve, ili predaj gospodinu tamo, kamera će se. Vadimu Sakić. Sve najbolje. Može jedan aplauz za najstarijeg člana. Ali Hromić u Zape. Turković. Hvala i meni. Rano Pretić, stalno na televiziji, ne pratite vi kanal 31, ponedeljkom u pola. Nedelja u 7:30. U 7:30 repriza. Molim Ismeta Baraktarevića. Asima, dajte jedan aplauz za Asima. Mi njega nazivamo dečko, jer on hoće da kaže da je dečko. A 43 godine je dečko.